reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka tubahe ikaze kandi mwese aho muri hose. Uburiri igihari nuko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje kuba rwagereka, aho nta numwe ushaka kuba yashyira umukono ku masezerano. Umwe ati ndashaka ibi, undi ndashaka ibi, ariko nyamara nta numwe hagati yawo bivugwa ko ushobora kuba ushaka kureba. Nk'ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda rwanze ko gusenya FDL ndetse no gucyura ingabo zarwo bikorwa icyarimwe. Uyu ni umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyekongo cyangwa se DR Congo, Therese Kayikwamba, ariko u Rwanda rukavuga ko nta ngabo zarwo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakavuga rero kuvuga ngo zicyure ingabo zarwo muri Kongo, aho babikura ko bacyura se abantu batabasha kuba bariyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja u Rwanda gushyira amananiza mu masezerano y'amahoro ya Rwanda. Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko atari bo batumye amasezerano ya Rwanda ahagarara, ahubwo ari Leta ya Kigali. Mu nama rero yo kwiga ku kibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari yabereye mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi ku wa kabiri, Therese Kayikwamba yavuze ko u Rwanda ruvuga ko ruzavana ingabo zarwo muri Kongo ari uko FDL ibanje gusenywa, kandi ko rwanze ko ingingo y'ubutabera ku byabaye kuva M23 yahaguruka mu mwaka wa 2024 ishyirwa mu masezerano y'amahoro. U Rwanda rwo rero akenshi mu mvugo zikunda zikoresha zivuga ko nta ngabo zarwo zifite muri Kongo, ahubwo iyo M23 ari Abanyekongo ubwabo. Nyuma rero y'agahenge kumvikanyweho impande zombi mu kwezi kwa Nyakanga n'ibiganiro bya Rwanda bigatangira, kugeza ubu ntacyo birageraho kuva impande zombi zananirwa gusinya amasezerano y'amahoro. Ibyo ari byitezwe ku itariki ya 14 Nzeri uyu mwaka n'ubundi 2024. Mu mpera z'icyumweru gishize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yatangaje ko mugenzi we Kayikwamba yanze gusinya amasezerano yararimo byumvikanywe n'abakuru b'ubutasi ndetse b'impande zombi hamwe n'umuhuza. Yarimo gahunda yo gusenya umutwe wa FDL ndetse n'u Rwanda kureka ingamba zarwo zo kwirinda. Urumva icyo gihe murabyuka ko twagezeho amakuru ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi yatangiye kurasa kuri FDL, ariko abandi bati n'urwirutse no kugaragaza ko batangiye gahunda ko sibyo. Imbere rero y'akanama k'umutekano ka ONU, Minisitiri Kayikwamba yavuze ko baririnze gutangaza mu ruhame ibirambuye bigize amasezerano ya Rwanda ubwo kubana umuhuza, maze ati ariko ubu ni inshingano yacu gushyira umucyo imbere y'iyi nteko ku mbogamizi nyakuri zahagaritse ibyo biganiro no kwemeza ibyabatswe cyangwa se ibyasabwe n'umuhuza wa Angola. Kayikwamba yavuze ko umugambi w'amahoro wa Rwanda ushingiye ku bintu bigera kuri bibiri, ati kimwe no gusenya umutwe wa FDL, ikindi ni ugusubiza iwabo kw'ingabo z'u Rwanda. Avuga ko zigera ku 4,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yemeza ko kandi uruhande rwa Kongo batanze gahunda yabo y'ibikorwa bya gisirikare byo gusenya umutwe wa FDL, urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no gukurikirana umusaruro w'ibyo bikorwa. Ati ariko uruhande rw'u Rwanda umusanzu warwo ugarukira gusa ku gusubizayo ingabo zarwo, nta gutanga amakuru arambuye. Ibi kandi ibibi kurushaho ni uko u Rwanda rushyiraho amabwiriza mu gusubira inyuma kwarwo kubiba ari uko hasheshwe FDL. Ibyo ni ugutera ubwoba, guhonya amategeko mpuzamahanga agenga ibihugu runaka. Kayikwamba rero avuga ko bifuza ko gusenya FDL bibera icyarimwe no gusubira iwabo kw'ingabo z'u Rwanda. Ati nicyo gusa cyakwizeza ko uyu mugambi ugamije amahoro mu karere ukozwe neza kandi wizewe.
Teresa Kayikamba rero yavuze ko indi ngingo yahagaritse aya masezerano ari uko igihugu cye cyifuza ko haba igikorwa cy'ubutabera bw'akarere bwacu Urubanza byaha byo guhonyora amategeko mpuzamahanga iyo byakozwe kuva mu mwaka wa 2022 bikakorwa na M23 yakongera kugaruka n'ubundi muri mwaka wa 2022. Ati u Rwanda rwanze ibintu byose birebana no gushyira ubwo buryo bw'ubutabera mu masezerano y'amahoro arimo kuganirwaho, bityo u Rwanda rugamije gucika cyangwa se gucika ururimi rw'ubutabera. Nyuma rero ya Kayikamba, Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri ONU yahawe umwanya asubiramo ko M23 atari abanyarwanda ahubwo ari abanyekongo, bityo koko Kinshasa ari igomba gukemura ikibazo cy'imbere mu gihugu cyayo nk'uko nahoze mbibwira ko muri Kongo nta basirikare b'u Rwanda abari. Yavuze kandi ko Kinshasa igomba kureka gukorana na FDLR yise umutwe w'iterabwoba wakoze jenoside iteye inkeke ikomeye mu Rwanda. Urumva ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 benshi bagira ibikomere byinshi, abandi imiryango yabo irahatikirira. Urumva ko umutwe wa FDLR ukomeje kuba nawo wazamura amagambo menshi ku rubuga rwa X. Asubiza ku byavuzwe na mugenzi we Kayikamba muri ONU, Olivier Nduhungiro yavuze ati mugenzi wanjye wa Kongo ntabwo yavuze ukuri ku mpamvu inyazo zahagaritse ibiganiro bya Rwanda. Nduhungireho avuga ko Kayikamba bitunguranye yanze gusinya amasezerano ku itariki 14 Nzeri abitegetswe kuri telefone na perezida we Felix Antoine Tshisekedi. Kijyanye kandi n'ingingo y'ubutabera bw'akarere no kuryozwa ibyabaye, Nduhungire yavuze ko ibyo ntaho biri mu nshinga cyangwa se mu mushinga w'amahoro perezida João Lourenço wa Angola yahaye i Kigali ndetse na Kinshasa mu kwezi kwa Kanama, kandi ko bitari mu biganiro by'i Rwanda. Nduhungire rero avuga ko ari impinduka azazanywe gusa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zidafite aho zihuriye n'ikibazo cy'umutekano kiri kwirwaho. Kwa kabiri rero mu kanama gashinzwe umutekano ku isi ONU, benshi mu bahagarariye ibihugu bavuze ko bibanze ku gushimangira akamaro k'ibiganiro by'amahoro. Bashimye kandi intambwe yatewe yo kwemera agahenge guhera muri Nyakanga, basaba ko ibiganiro bikomeza mu gukemura impamvu muri izi bibazo by'umutekano muke wo mu karere. Mbere y'iyi nama rero wa mbere Linda Thomas Godfrey uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yahuye na Minisitiri Kayikamba. Ibiro bya Linda bivuga ko yasabye Leta ya Kongo gukomeza kwemera ibyo yemeye mu biganiro bya Rwanda n'impamvu ari ingenzi gushyira mu bikorwa gahunda yo guhagarika imirwano yemejwe ku rwego rwa tekinike hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Nshuti bakunze Bizaza TV Rwanda, reka amashimire kandi mbifuriza ibihe byiza. Urumva ntago wamenya ngo amaherezo naya, ariko tuzakomeza tubakurikiranire iby'aya makuru ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Nta yindi neguza naho ubutaha.